Muraho neza bakunzi ba Dekasa Fleur Discovery, ni Alice kuri kamera. Amahoro y'Imana bane namwe. Nizere ko mumeze neza aho muri mudukurikirana ku mpande zitandukanye z'isi. Twishimiye ko mukomeje kudushyigikira, subscribinga, mutanga comments, likinga, sharinga video ku bandi. Murakoze cyane. Niba udukurikiye bwa mbere, ntugende udasubscribinze, kandi nusubscribinga wibuke gukora akazogera kugira ngo ujye umenyeshwa ko twashyizeho izindi video. Murakoze cyane. Ku murongo wa telefone nk'ibisanzwe turi kumwe na Constante. Reka tumuhe ikaze nawe adusuhuze. Constante, wiriwe neza? Mwiriwe. Abashuje natwe kandi twishimiye ikaze muduhaye, turi hano baduteza amatwi mu mpande zitandukanye z'isi. Tugira duti amahoro y'Imana abane namwe. Asante. Ariko ugerageze kuzamura ijwi. Ndagerageza. Hali ya kushinda? Wali. Amahoro. Yego, ngo byifashe bite? Ripoti ya risasi na majeruhi? Ariko urayikunda niyo ushaka gutangiriraho? Byose se ko biba ari mucanganyiko? Hari karavugwa. Hasi zavuze. Kereka niba ushaka ko nkubwira Sadek. Makunguru yamepigwa. Apigwe makunguru. Yamepigwa back home. Zaseka neza, zaseka nyuma. Barengi wanasema apigwe makunguru. Wakarudi na aibu. Aibu gusa. Na mimba. Ariko mimba ni umugisha, gutwita ni umugisha. Eka? Batahanye imbuto. Nuko batahanye imbuto y'urwango. Imbuto ya FDLR na Wazalendo ni urwango gusa. Uretse ko abo bana ari inzirakarengane bari mu nda. Yego. Ubundi hari ibyo nakabavuzeho. Ariko inyana ni ya mweru. Bazavuka se bafite umutima utekanye nabirabiri babayeho. N'amashereka bazonswa se buriya byose ni kimwe. Ntaruka nta matayo, bose ni intumwa. Ntabwo ari baruka, nta nubwo ari bamatayo. Wenda avuga ko byose ari kimwe, ni yale. Ni yale tu. Ariko ndashaka kugushimira. Ku makuru baduha uyu munsi. Ambonye mu giti. Uri igiti? Nuri ipironi. Cyangwa wari kava mu idirishya? Ngese ndi umuzarendo. Ko rero barira kava ku idirishya no. Umva nuri ipironi. Hariya kwari uguswaganya, kwari umva n'ugukotana, kwari bigenje kose muhayesi siyo ndebaho. Ndareba resulta nukungurira rero. Icyo ushaka nzishyura. Oya kanda akanyenyeri. Aduka goma yari sawa. Ukuntu abataze no kugaruka i Rubavu. None se ko basakwaga no mu masokoreki. Ariko ntabwo babonye babasaka. Bashaha hapfa umusivi. Wibeshye. Niko. Sinzi hano naguye ku ka video. Umuntu wagafasha ariko yari afite ubwoba burutu bwo nari mfite. yafotoye
yafashe akavideo urabona kuri hariya bagongesha haba hari abantu batonda imirongo baba bafite twa tuntu nk'utwo muri banki tumeze nk'inkingi uratubona utuntu tumeze nk'inkingi dufite ni bagashyiraho akagozi hariho n'imigozi wabonye ako kavideo umva kari isegonda rimwe ariko kanatitira nyirako yari afite igitengo uzi ko iyo umuntu akora ibiburijijwe atengurwa nta malariya arwaye ariko ni kuki mukora ibibujijwe aha nta gisubizo mfite rwose babikoze neza bagiye reka dutangire kuri ifoto ya risasi numagirizi cyangwa tuvuge kuri Maxime ya minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'ububiligi oya yatuma ducika kime ndabizi nta cyiza cyamuvaho rwose minisitiri w'intebe w'ububiligi reka duhere kuri M23 reka duhere ku ntare za Sarambwe sha hanyuma dutangirire muri Kivu tugiye Uvira uribuka ko M23 yatanze amasaha 48 ngo bari bavuye muri Kongo yararangiye rero hanyuma baraye bagabye igitero kuri coalition bagiye ahantu bita bagabye igitero bita Mutimbiri na Ruvungi bakurasira abarundi aho njyana hitwa mu Bwegero cyangwa mu Bwegero sinzi uko basoma aho mu Bwegero ni hahandi bajya bibi uri kubivuga mu Kinyarwanda ni Bwegero habanza mu Bwegero ariko ndo bari nk'amashi hanyuma ngo bahungira mu gace ka mu Bwegero ari naho bakunda kwiba inka z'abanyamurenge bakazijyana ngira ngo n'ejo bundi twe twavuzeho niho bahungiye rero hanyuma icyo cyari igitero kimwe bongeye bagaba ikindi gitero ahantu hitwa Nabungo bamusinga aho ngo hapfiye abarundi bagera ku 500 abakubise bahungira ahantu hitwa Sange ariko ngo abarundi bababaye sana nuko hanyuma ibindi bitero bagabye M23 yagabye ibitero bitatu muri za Rubero ahantu hitwa Ariha mu bise bivugika nk'ibajya ngo n'icyara ngo ni Tariha iyo yabaye Tombe ni mu gace ka za Kanyansinga ni mu karere ka werekeza Butembo cyangwa Butembo nashatse kuvuga ngo se ibi bitero M23 yagabye ngo kwaga byitero bitatu ni mu rwego rwo kugira ngo ihanize bari abarundi ni mu rwego rwo kugira ngo ibatize cyangwa se no kugira ngo ifate Uvira ariko naje kwitegereza nsanga ahubwo M23 ishobora kuba iri kubajijisha ngo bibwire ko ugiye gufata Uvira ahubwo igiye indi migi ifata badatekereza nabyo birashoboka urumva M23 nawe strategie cyane kandi abo barwana nta bapangayi bafite irabashuka rero ntibamenye ibyabaye niba bagabye ibitero bakumva bagabye ibitero bibiri hafi ya Uvira ubwo imbaraga zose bazishyira kuri Uvira M23 rero yerekeze ahandi hantu bazajya kumva ahantu
Uvira izikuremo hatabayeho ibibazo byo guhangana nabo. Buriya kubera inzara iriyo baziryanira ubwabo, ishobora no kwinjirayo ubwayo ikabateza umwiryane, bikazayorohera rero kurwanirayo. Ubona M23 izabaniga ikabasigira akantu gato kinjira nk'Ibujumbura cyangwa kinjira muri Tanganyika. Nka kuriya kuntu urabona bafata Goma, ibice bari bazi ko M23 izinjiriramo sibyo yinjiriyemo. Yarabajishije agenda yorera ibirunga, imanuka ifata Goma bataramenya yagiriyeyo. Hariya rero burizabajijisha bashiduke yabafatanye Uvira mu buryo bworoshye badafite naho basohokana. Ariko reka two kuvugaho cyane yenda hatagira abatwumva bo muri bariya abantu batavuga Ikinyarwanda. Utabimbira kuri strategy mbinu za vita. Mbinu za vita. Hanyuma reka tuvuge muri kariya gace ka Walikale. Gace ka Walikale M23 yafashe ahantu hitwa Ngenge ubundi. Uyu munsi iri kuraforsa ibirindiro byayo biriyo. Hariya za Kibati, za Gashebura, hose iri kugenda iraforsa ijyanayo intwaro n'abasirikare benshi, amabatayo menshi. Uko M23 iri gukora ibyo ngibyo, niko FARDC n'Ababiligi nabo bari gukora ramforo ku kibuga cy'indege cya Kigoma. Nabo bari gukora rero ramforo, bigaragaza ko mu minsi mikeya hazabera umuriro mutitawa uko. Ibyo bitumye ingaruka rero kuri minisitiri. Ababiligi bakumbuye guhamba. Bitumye ingaruka kuri minisitiri Maxime Prévost, uriya vice premier ministre w'Ububiligi akana minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga. Ubwo yari ari Uganda, yatangaje ko batari muri position yo kuba baba bahuza muri iki kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Avuga ko impamvu bataba bahuza irumvikana kandi kuri buri wese, ngo nuko impande zose zitabiyumvamo, kandi ngo kugira ngo umuhuza nuko abafitanye ibibazo bose baba bakwiyumvamo. Kandi umubano wabo n'u Rwanda waratosekaye ku mugani w'Abarundi. Gutosekara no ahubwo asaba gutosekara no kugira gute kwangirika. Ahubwo asaba Perezida Museveni ko ngo yabahuza n'u Rwanda. Ububiligi yabahuza n'u Rwanda, ashaka ko haboneka umubano wongera ukabyuka ukaba muzima. Ariko akavuga ibyo ngibyo ari Uganda, bigatandukana n'ibyo ari gukora ageze muri Kongo, bigatandukana n'ibyo ari kuvuga ari Burundi. Ari Burundi arababwira ati nka wundi wo muri Tanzania waje avuga ngo kunguru apigwe. Yagera Kongo ati twongera imbaraga, ukumva bashyize ramforo muri Walikale, Kigoma. Ni Kigoma. Kubisoma biragoye ariko ndumva ari Kigoma. Ça dépend de mâchoire. Maxime Prévost imvugo akoresha ari Uganda ntabwo ari akoresha ari Burundi. Nabyo bikorwa ko arageze muri Kongo. Yego. Hari inzoka najyaga mbona kera zigira imitwe ibiri. Iyo uyikanze ihita iciye, nangwa se wayikangira hano igaciye. Ntabwo turi kukureba.
iyo uvuze ngo iciye ngo igaciye ntabwo turi kumenya ibyo ari byo, ariko urabyumva niba wibwiye ngo uri kurebeye ibumoso wabonaga se yerekeza aho yabonaga yerekeza ihita yongera ikajya muri sanse opoze y'ahandi yerekezaga idakaze. Ni nka mbese gari ya moshi nayo burya igira noze ebyiri, kabine ebyiri, igira iy'imbere yerekeza iyo, ikagira n'indi yari iri inyuma, aho kugira ngo bakate bagahita bakoresha ya yindi yari iri inyuma. yego, aho rero ni uko it makes sense. bagira indimi ebyiri, bagira ibikorwa bibiri bitandukanye, ibyo yavuze hano si ibyo avuga hariya. we ndumva afite itatu, atari ibiri nk'iyo nzoka. kera hano mu Rwanda ariko si kera cyane, mu ntambara y'abacengezi abantu bagiraga ururimi rwa nijoro rwo ku manywa. ku manywa akavuga ubumwe n'ubwiyunge, ubworoherane n'ubufatanye, nijoro akazana ingengabitekerezo no gushyigikira abacengezi. urumva n'ubu rirangaje icyo gihe bagiye bavuga ngo nguriya ni direnge, niyo yari terime yakoreshwaga, nguriya ni direnge, bivuga ko afite ururimi rwo ku manywa rwa nijoro, ugahita umenya ibyo ari byo. ahubwo iyo bavuga ngo uriya ni umubiri, nawe ni direnge. ubu tuzajya tuvuga ngo uriya muntu ni umubirigi, cyangwa uriya muntu ni purevu, ni umupurevu. gusa ikintu kigaragara, imigambi yari afite uriya minisitiri w'intebe wungirije w'ububiligi, purevu nyine, ngira ngo isosi yaguye mu ishishi. kubera iki? Tshisekedi yamukoreye ikosa ryo guhamagaza Amerika ngo ize bakorane bizinesi, kandi nabo ngo batumvikana. ubwo nyine ababiligi barahebye. Cyakora cyenda bagize amahirwe, arya batwita miyete, utuvungukiro. yenda bazajya batoragura utuvungukiro, ariko umukata waza kuribwa n'abanyamerika, kandi nta kundi yabigenza. kandi Tshisekedi nawe nareba nabi, amaherezo aya masezerano y'ubufatanye mu bucuruzi muri rino by'amabuye y'agaciro wabona azashyirwa mu bikorwa na nanga, ntawamenya, kuruta ko yashyirwa mu bikorwa na Tshisekedi. uyu munsi sinzi ahantu yavugiye disikuru, ariho babwira ati, avuga nyine kuri iriya accord de principe, avuga ati rwose ni inzira nziza twishimiye, ati kandi ndabizeza yuko bizatanga umusaruro, ati njyewe ndi umuntu wubahiriza inisiyative zirimo abaparteneri bacu. ndavuga aha, umuntu wubahiriza, ijambo kubahiriza ntabwo riba mu nkoranyamagambo ye, muri kamere ye, muri gahunda ze. icyo kibikwereka nyine, icyo kibikwereka. yavuga ati ngende umuntu wubahiriza, isi yose izi ko atubahiriza, nanone aba yanze kubahiriza. nyine kuba anavuga gutyo, kuba anatinyuka rubanda cyakora ntirugira isoni, kuba anatinyuka kongera agahagarara imbere y'abaturage be akavuga ati njyewe ndi umuntu, yirengagije disikuru ze zuzuye ahantu hose, avuga ati njyewe nta na rimwe nzigera nicarana n'u Rwanda, njyewe nta na rimwe nzigera nicarana ari udusamunyiga, niba ari uduki repante. nashaka kuvuga yakoze dekarasiyo nk'iyo ngiyo, ko yubahiriza ari imbere y'abantu bazi ko atubahiriza,
aba agaragaje ko atajya yubahiriza koko. Mbese ari ibintu biri mu maraso. Naho ngaho yanze kubahiriza ibyo yajya avuga. Rero ababiligi bazabihomberamo pe, ibyo bagambiriye ntabwo bazabigeraho. Ariko hagati aho uriya minisitiri w'intebe, minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ububiligi, ukaba na visi premier minisitiri nyine, hatangiye kuvuka amajwi mu Bubiligi amumerera nabi kubwo gucana umubano n'u Rwanda, ko abakubaganiye. Erega yenda nubwo ntabasha kubigusobanurira gutya aka kanya, ariko muri aka karere k'ibiyaga bigari utarebwa ijisho ryiza n'u Rwanda ntacyo wageraho rwose. U Rwanda muri geopolitike ni pivo, nta hantu warukwepera, ni inkingi ya mwamba, ntacyo wageraho rwose. amerewe nabi se nk'uko abakongomani bamereye nabi Tshisekedi? Bari bamumera nabi se kuri accord de principe? Ngo bari kuvuga ngo ibyo u Rwanda rutabonye muri Congo rukoresheje amasasu, ngo rubibonye, rubihawe nta kintu, nta mbaraga rushyizemo, ngo muri iriya accord de principe. Ati ubu ikintu kibababaje ni ya clause ivuga ngo amabuye y'agaciro, Amerika n'abashoramari b'Abanyamerika nibo bazaza gucukura, hanyuma abakongomani kuko ku mugani bazi ko Kongo ari jungle, bati ayo mabuye azajya gutunganyirizwa mu Rwanda, Abanyamerika bazayacukura batuye mu Rwanda, bahakaza Abanyarwanda, abakongomani n'ubundi dusigare turirira mu myotsi. Ubundi ako niko gahinda abanyekongo bafite. Ubundi amakuru ahari nuko ari amabuye azajya acukurwa muri Kongo, azajya atunganyirizwa mu Rwanda. Nayo undi yatunganyirizwa he handi ko muri Kongo nta rutunganyirizo, niho rutunganyirizo bagira, nta n'urwenda kuhaba, ntarwo rwose. buriya Amerika ngo ikorana n'ibihugu biri seriye, none bariya nta buseriye bafite. Tshisekedi agiye kwiteza n'ibindi bibazo, urumva yarafitanye amasezerano n'Abashinwa, none ntabakuyemo, hashyizemo Amerika bumvikana. Biriya bintu rero bizatuma ari Ubushinwa butamureba neza, hari Amerika nubwo ari wayihamagariye izamureba neza kuko atari seriye, ku buryo umuha amahirwe makeya yo kuramba ku butegetsi. Inshuti y'umwanzi wawe rega nayo ari umwanzi. Twari turi Kigoma, twari tukivuga iby'inshuti n'abanzi, ariko twahereye kuri Kigoma, cy'Ububiligi na Kinshasa biri kuramfora. ariko nanga kuza kwibagirwa, twari tukiri aho ngaho, nako ibyo bintu njya mbabwira ngo umuntu uzifatanya n'interahamwe hepfo hariya kwa Sebarundi, ibintu byakomeye. Uriya mujenerali ufunze witwa Bunyoni yaba ari hafi kuraga gusubiza plaque. Ngo ntabwo amerewe neza na gahoro rwose, bamwe bakavuga ko leta yaba iri gushaka kumwigizayo imwohereza nyine kwa Nyamuzinda, aho bajya ntibagaruke, kubera ko batinya ko hagira nk'abamutorokesha akagaruka kwiyamamaza. Ku bw'ibyo rero, aho kugira ngo ibyo bibe, baba bamwohereje kwa Nyamuzinda kugira ngo dosiye ibe irangiye.
irangiye rwose wikozinze neza cyane. Rero bashobora kumuha nka tumwe bari bahaye wa muyobozi wa CNDD-FDD, nubwo nabonye yagize Imana arabikira, nubwo atakize neza ariko yaragarutse. Abandi bakavuga ko ngo kubera ibirwara yari ifitiye barushaho kumufunga nabi, akarya nabi, bya birwara bikabyuka akirenga ntawe umukozeho. Ariko gahunda ni uko agomba kuva mu nzira vuba, amatora akazaba ntawe umwikanga. Masisi FDL yagabye ibitero kuri M23 muri za Bibwe na Nyange, werekeza za Mweso na za Gashonga, aho hose ngo bagabye ibitero. Ariko ntekereza ko ni bya bitero bashaka kugira ngo bahurizanye n'abo mu birunga, bamanuke baza bafata binjira muri Goma, kugira ngo babohoze ba bantu bari bari kumwe na SADC. Ariko M23 yabikomye imbere, nubwo ngo rwaba urugamba rw'imbere ku mugani, rwaba urugamba rw'imbere, ariko M23 yabashije kubikumira. Ariko kandi wenda nsubiye muri sud Ruhihi hamwe batwikiye abantu, batwitse abantu, bishe abantu bavuga Ikinyarwanda n'abarwandofone les rwandophones congolais, bagasenya bakanatwika ibiro bya M23. Uyu munsi umukoloneli wa M23 witwa Julien Mahano yakoresheje y'inama, yiyama FDLR, yiyama Mayimayi n'indi mijyi yose n'abandi abamilisi bakomeje kwica abantu. Arababwira ati ibintu mwakoze byaratubabaje cyane, ku buryo iyi ni dernier avertissement, ni last warning. Turashaka ubumwe, twaje kurwanya amacakubiri, ibintu mukomeje gukora nibwo bwa nyuma, turabihanangirije. Hanyuma abaturage bagendaga bavugana n'itangazamakuru nyine bavuga ati rwose izi ngabo ntizisanzwe, ntago bigeze barasa, ati ukurikije ibintu aba bantu bakoze batwika bica, hari n'abantu bari bakingiranye mu nzu bari kwica nijoro. Hanyuma M23 iza batarabica, ariko abaturage bavuga ati rwose twari tuzi yuko nibaza bari barimbure bose, twese bakaturimbagura, ariko kereka abantu bashatse kurwana nabo, ariko ubundi abandi bose yarabaganirije. Ubwo nibongera nyine bazumva ikizamo. Ndumva twasoreza aho ngaho. Reka ngushimire Constantin. Urakoze cyane. Turabashimiye abakunzi ba Dekasa Fleur Discovery, mwakomeje kubana natwe. Naho mu kiganiro gitaha, Imana ibahe umugisha, mwirirweho, mugire ijoro ryiza, mugire umunsi mwiza bitewe n'aho muherereye.